Ake ngibingelele bazalwane egameni likaJesu, vukani nami sidleni umbhalo. Namhlanje abantu abakuthi singena sigaba sesine lesi sibida ngekuthi ipurpose egameni likaJesu. Nangake ngibiyele emva kancane nje ngivetele ukuthi ngeke ngafundisa isifundo se Revelation chapter 1 to chapter number 3 abe ngikhuluma khona ngema letters to the seven churches. Kejakele ngiqale ngicale ngakhuluma ngasho lokuthi lama letters to the seven churches are the different periods of the history of the church. Sengikuko ke manje ngidofundisa kona ke manje in details. Ngicale ngakhuluma ngeEphesus, ngathi letter to the church of Ephesus, ngathi la kwakusunguleka libandla ngifundisile ke ngako nyalo. Number 2 ngabuya ngangena ku church letter to the church of Smyrna, ngasho ukuthi libandla ke at this time legama ethi Smyrna lisho ukuthi sacrifice, lisho ukuthi sweet smell, libandla la sacrifice khona libulawa lingumhlatshelo kuNkulunkulu. Ngize ngafundisa ngazi umoya wami washona phansi, ngase ngiyengangena esigabeni sesithathu nasi lengiceda kuphuma kuso ke manje egameni likaJesu. La ngitsite khona, this is the letter to the church of Pergamos. Kungalesikhathi libandla selingasahlushwa selikhululekile, ngisho nemakhosi asangene ebandleni akhuthada abantu ukuthi abangene ebandleni. Sekunekuthula nje ke kwaze boConstantine bangena nabo bathi base bangemaKristu egameni likaJesu. Namhlanje ke ngido introduce ke letter to the church of Thyatira, la kusikhathi sekubusa kwabo baba liqala ku 590 egameni likaJesu. Ngifuna ukukhuluma ngale band letter to the church of Thyatira sikhathi sabo baba. Nangiqedza futhi le period lena ngawungena ke kule letter to the church of Sardis, la sengena khona iReformation, la sibe sikhuluma khona ngabo Martin Luther khona ba reform the Protestant churches. Angikho ke kanyalo ngisengefiki ke nyalo kwanyalo ke ngisakhuluma ngeletter to the church of Thyatira ngabo baba egameni likaJesu Kristu. Lethi kasi lethi abantu abakethu bayibadibide ngama-middle ages, labanye bayibida ngalama-dark ages. Vele ke ngifuna lokuveta sikhobo sikhathi ebumnyama mbamba ile minyaka lena abantu abakethu lapho ubaba bebenda mathanza batendela nje ke bebanemandla etiko emakhosi onke emhlaba, babeka inkosi badehlise etikhundleni benda nje mathanza ngethanza kwabo egameni likaJesu. Ngifuna ke lokunye ngekuvetela ekuthini kulesi sikhathi lesi bantu abakethu yakhula mbamba indlela yabo papa kubekwa kwabo bishop egameni likaJesu. Ukhumbule phela lokuthi indzaba icalwe nguBishop Leo, lele ngikhuluma ngaye kuthandi egameni likaJesu. Ngasho ukuthi uBishop Leo waye wacela ibandleni ukuthi kuthathwe iRoma nabo bishop baseRoma kube ngibula basetulu kwabo bonke bo bishop leni ngekuthi abethi yena ukholelwa ukuthi Peter nguye lo bangibishop ecala kwelibandla laseRoma egameni likaJesu. Noma ke bantu bebangakuvumi kude bebangakwenda because kude umuntu wabanesibindi sanele sekuphikisa lokho. Futhi kwabakhona emagama labo bishop baseRoma bebavamise kwakhuluma. Ake ngibeke nje nga4 wabo ngibekise ngalamane nje egameni likaJesu. Bebavamise ke ukuthi umbishop waseRoma nguye kuphela lonemandla ekujuba indzaba tenkolo. Noma ngabe kubanjwe umhlangano nguye kuphela lonemandla ukuthi angakujuba lakhona lokuvunyelana ngakwancume ukuthi okay ngithi mina nasi isijubule ngiphuma nazo. Number 2 futhi bekuye kuphela lonemandla ukuthi angabika umhlangano wabo bonke ebobishop bemhlaba egameni likaJesu. Number 3 bekunguye futhi kuphela unemandla ekubeka abafundisi, hayi nabo bishop wonke nje nguye kuphela ukuthi wena ke ngiyakubeka, wena ke ngiyakwehlisa. Number 4 bekunguye kuphela lokukhuluma emagama lathi umuntu nje lotawuzama ukuphambana neRoma akabekwe licala because unelicala lekuhlukanisa libandla. So lokuncunywe eRoma kumile wena wahlukana nako noma waphambana nako uyamangalela because wena udivide libandla egameni likaJesu. So noma abantu labebangakufuni but bebangena chance egameni likaJesu kangabe bakwazi kuhamba kwaze kwangena enhlipweni yabo vele ukuthi iRoma ngiyona imile. Ake ngikhulume abantu abakethu ngana Gregory lenge nga researcha ngaye ngitholeke lo Gregory abe upapa weqala nca yena ke wangena ngeminyaka 1590 egameni likaJesu la abe kwakhona esikhundleni sebangibishop eRoma. Ngidawuthinza ke abantu abakethu kakhulu ukuthi yena bengafuni ukuba sesikhundleni phela yena beyimonki athandela kuba imonki nje kulapho khethela khona.
So lokunye ke lokuthi abe rich lo babelo anelifa lalishele batali bakhe, but walithengisa leli lifa leli wakhe ama-monasteries, wawakha ama-monasteries abamanengi, athathe lenye imali ayiphe abantu labahluphekile. Yena nje abehlala kulenye monastery ahlala lapho atekhuta atetsiba ategcilata kaningi njengoba bekendabele emamonks egameni likaJesu. But-ke inkosi yamlanza lapho yathi akabuye atoba ngibishop waseRoma, bamlanza khona lapha ama-monasteries bafuna atomnika isikhundla. Yena kahle kahle isifiso sakhe kwakungasiko lokuba ngibishop, isifiso sakhe kakhulu bekuthi ayoshumayela e-England. Yini sizathu? Ngalenye ilanga wathi uyabuka wabona kudayiswa abantwana e-England, bekwenje abantwana labancane bebabahle nje Nkosi yami labantwana, but bayodayiswa ukuthi babedigcila kuphi kuphi. Wasinaka research-ke wathola lokuthi-ke leli vangeli vele lingasi lifika e-England, so abadi ngaJesu. Waba-ke nengqondo yokuthi-ke uyafisa ukuthi ake ayoshumayela e-England. Wacela-ke kubishop-ke lo mkhulu ukuthi hey bishop, ngiyacela mina uma ningivumele ngihambe ngiyoshumayela e-England. Wala bishop wala, but wagcina wavuma, waphuma-ke wahamba-ke. Asahambile-ke wahamba nje about 3 days ashona e-England. But-ke bishop emakhosi athumela yena-ke ukuthi akahambe alandwe lo babelona, ngoba phela kahle kahle bekalandwe lapha monasteries ngeke ukuthi ufuna kutobekwa abe ngibishop. So wasuyalandwa-ke wabuya wabekwa-ke kuba ngibishop, but isifiso sakhe asifanga because wathi noma sangibishop waseRoma-ke wasuthumela-ke bafundisi ukuthi abahambe bayele bayomshumayelela khona le e-England, baguqule bantu egameni likaJesu. Leli jaha leli bantu abakethu lalingumuntu lohloniphekile loGregory, lalikhuthele egameni likaJesu, nalo lalikholwa njengabo bonke babishop baseRoma lokuthi vele lesihlala lahleti kuso sake sahlala Peter egameni likaJesu. Lokunye abekholwa kakhulu ukuthi ukuthi vele nguye lophethe umhlaba wonke. Vele nje kwakuyinkolelo labo bishop baseRoma, ngoba sengikhumbula na John phela ukuthi khona na John naye abekatshela ukuthi vele umbishop yena wazabita igama athi vele umbishop wabo bonke, umbishop wabo kwaziwavunyelwa inkosi Morris. King Morris wamvumela ukuthi vele nje John umbishop la eRoma, umbishop wabo bonke. Wakulalela Gregory lokukhuluma lokhu njena wasokhipha emagama ukuthi wabhala incwadi wabhalela Morris nalo John ukuthi nini moya wasathane, ungusathane lona ingcondwe ukuthi atiphakamise egameni likaJesu. Asecabanga lokwabo Morris bajabule na John, kwaqhamuka nje lenye indoda kwakuthiwa nguFocus, yayilivukela mbuso, yangena ekhaya la Morris, yabulala abantwana kangangokuba Gregory waze wakhuluma emagama langafani naye, wathi wena Focus uthunywe uNkulunkulu ukuthi uphathe lelive ube umwe inkosi, ukuze uthi osita emaKristu ayeke kuhlupheka nekwenta tintfo lesithi bangathi khundla. Keja-ke abantu abakethu ungakavali asengicale ngiyibekele indlela abekholelwa ini lo Gregory, lengichaze ukuthi ngiyena first bishop egameni likaJesu. Lana lo babelone abantu abakethu abekholelwa ukuthi yena njengabishop ungubishop elibandla lonke lelisemhlabeni wonke jikelele. Lokunye abekholelwa kuko kwangulokwe ukuthi umuntu lofile engakholwa ungakhona kumbhadarela uze angene ezulwini. Bekubhadarwa-ke vele wayicala nje le ndlela yakhe yabhadara lagcine vele libandla laseRoma linemali eningi kakhulu egameni likaJesu. Nguye-ke lo wacala lo mkhuba lo egameni likaJesu lokuthi kubhadariswe ukungena ezulwini. Lokunye-ke lakucala inayinzaba lesithi chanting, lokwekuthi nawuqhuba inkonzo ebandleni kube ngathi wenda ingoma, inkosi ayibedwane phakamiselani inhliziyo zenu enkosini. Kwacalwa nguye-ke lokhu-ke Gregory athi nangabe inkonzo endekele chanting-ke. Lokunye-ke lakucala-ke abantu abakethu kunayinzaba yelithethe wenda uhlobo ukuthi nangabe utawuqhuba inkonzo esontweni nasi isigaba secala nasi sesibili tawendeka nako kuvunywa tono lana kwentu nguye Gregory lo waqala lento le kanjengale. Lokunye-ke abantu abakethu labekusungulile ngilendzaba yokuthi bafundisi baseRoma bangashadi
angibayeke nje bangashadi baphilele Jesu egameni lika Jesu. Lokunye ke labe kukhuthata kakhulu kulenza abayemamonks ukuthi akabe khona emamonks agqwale abantu baphile ngekuthiba, abantu baphile ngekutihlupha bayekele bunanzi bemhlaba. Lokunye ke labe kukhuthata kakhulu indzaba yokuthi Maria yena akazange afa, kepha-ke waya ezulwini ngetinyawo wathathwa ingelosi damikisa, zange akubone kufa. Leyo nganekwane lena wayiqinisa kakhulu, wayihambisa kakhulu egameni lika Jesu. Sidibane nakusasa egameni lika Jesu. Ubusisekani bantu abakethu in Jesus name, amen.